Kambeni ya kuhurana na unyui wa thigara guku bururi-ini ni undu mwokoretwo wakiriirie kuhitukira ministry ya ugima wa mwiri na ikundi itiganite itari cia githirikari. Nona kambeni cigithiaga na mbere ta kugathikwo kwa watho wa mbagiti ciothe cia thigara ciandikwo na mandiko manene. Mogwati maria marehagwo ni Ugucia wa thigara ni meheire. Kuringana na riboti ino, mwaka wa 2013 thigara bilioni 3.3 nicio ciagucirio, kuria gikiro giki kiongererekire nginyagia bilioni 8 mwaka-ini wa 2015. Kuringana na Vincent Kimosop, uria ni umwe wanyitite miharo-ini ici ni ugite undu wa kumakania ni ati namba ya atumia ni thiete na iguru gukira hau kabere. Na kuna ripoti ilitoka nadhani mwaka 2 zilizopita. Unapata wakati huo ilikuwa hata iko inafika 1% ya wanawake ambao wanatumia. Na unapata wakati huu imefika 1% na inaendelea. Na kuna kitu ambacho kimefanyika wakati huu. Unapata katika wasichana ama wanatumia sigara katika wanapokuwa katika uchana kama vijana, lakini wanawachana naye katika wanapofika umri ya kuzaa ama kuanzisha familia. O mwaka a Kenya makiria ma 6,000 ni makuaga kumana na mirimu iria yumanaga na ugucia wa thigara. Kuria mirimu ino ni hamwe na kanja, pneumonia, kuhaica thakame, gutengera gwa thakame, kurika mani o ndomwe na guthata. Guku bururi-ini thirikari ni ithondekete icigo iria ihuthikaga niguo kugiririria muingi kumana na ndogo iyo. Ona korwo kuringana na ruhonge rwa ugima wa mwiri rwa kimabũrũri ni rugite itikinyaniirie ikiro. Oho Kimosop ni aratariria unyui wa thigara wa iguru gitaru-ini gia gatagati wa bũrũri gukira icigo iria ingi. Kwa kila watu 10 taifa la Kenya ambao wanatumia sigara ama tumbako, watu 3 wanatoka katika mkoa wa Kati. Ona kuri oguo namba ya njamba njithe iria ciingiranitie na ugucia wa thigara no ithiite na mbere na kuongerereka, kuria riboti iyo yonanitie ni kuma miaka 15 guthii na iguru. Ni mutugo uria anyui a thigara maugite nduri mihaka kuna unyitithanagia andu kuma ndira itiganite riria maikara thi kugucia thigara hamwe. Ona thengia ya gukorwo thirikari ni rageria kuhurana na unyui wa thigara, riboti iria ikitwo ni ikundi itari cia githirikari nironania unyui na wendia wa thigara ni wongererekete na gikiro kinene guku bururi-ini. Ngiribotera Kameme TV kuma kaunti ya Nairobi, ritwa riakwa ni Mwihaki wa Kamau.